TTV Zone Clear to Te Chibai Ule PC Lalnuntluanga'n Lawngtlai Serchhip Vangkhua Lawngtlai West Serchhip Bial-a Assembly by election neih puan ani hnuah he inthlanna neih tur atan hian inbuatsaihna ngawrh taka kalpui nghal niin he inthlanna atan hian mawhphurhna hrang pawh siam ani tawh. Serchhip Bial-a Assembly by election neih tura hian District Election Officer Kumar Bisek chu returning officer ani dona he inthlanna neih tura Model Code of Conduct chhunzawm ani theina tur atan monitoring team hrang din niin MCC team te hi Serchhip DRDA Project Director Lalnuntluanga'n SDO Sadar PC Lalnuntluanga'n le Serchhip SDPO kaske romal som te chuan an vildon ani tun chuma inthlanna neih tur atan hian sector officer atan mi pali ruat ni to in heng te hi an bial tur theu siam sak an ni to a assistant expenditure observer atan mi pahnih ruatin static surveillance team SST pahnih din ani boka flying squad team FST pathum siamin video surveillance team VST po pahnih siam ani a heba ka hian video viewing team VVT po pakhat din ani a heng team hrang hian mawhphur tur po ruat fel an ni to bokani hetianga Serchhip Bial by election neih puan ani taka wang hian vo in khan Serchhip District Borsa Phovin DC officer te chuan thutkhom neih ngalin inthlan neih tur atana inruah manna hrang an thlir ho ngala vo in ve khan MCC monitoring team hrang te po thukhom ngalin ma an na tan ngal boka MCC monitoring team te omna tur hmun te po ruah man ngal ani bok puan to angin MNF MLA som pahnih ten India Constitution 10 schedule para 2 close to bo chia a anpu Serchhip Bial to MLA pulal do amachu ni kum November ni somni pasari khan Mizoram Legislative Assembly Speaker pulal rin dian sai lo chuan Mizoram Legislative Assembly member ani na ahli saka hemi hnuah hian Serchhip Bial hi bial ruwa ka puan ngal ni in tharuk chungin by election hi nei turani a hemi ang hian Election Commission of India chuan nimin khan Serchhip Bial-a Assembly by election nei tur hi puangin he inthlanna nei turata na sia tirna hi tun thlani somni pathum khian ti chua ani dona inthlanna chu tumte tan tun thlani somthum thleng mingpek lu thei ani anga atuk March ni somthum pakhata inthlanna chu tura mingpek lu te chu enfe in April ni thum thleng in hnuk dok du tan hun ani anga April ni som pasari sang ni somni pakhat injin ni a mi puiten vote an thlak don ani he inthlanna vote la te hi me ni khian chiar ani ang electoral roll revision hnung bera alandanin 26 Serchhip SK Assembly constituency a hian polling station somni paruk omin general voters mipa sangkwa za pahni le meichia sing khat za somkwa pali anwa in vote nei thei mi sing khat sangkwa za ni somkwa paruk ba ka service voters za somkwa an omani Serchhip Sport Complex a synthetic running track siam na tho mekah line jin na chu tho chan anita Serchhip Sport Complex a synthetic running track siam hi ate dewa wanga line jin na tho chan mai thei ani lo hnuah nimin khan line jin na hi tho chan ni in he na thok tu singkat international how to te chuan vo in hian line jin na hi zo felvek an tum ti an soya synthetic running track a hian heng meter zali meter sang kha zanga le meter sang li relay race plan theina turin ani don ani running track siam mekah hian national le international level in elna thleng thei tur chuan arwalami paruktal plan thei angaya he wang hian arwalami paruk plan theya rin ani dona ama ero chu karkalta ami thiam ten an enfia na atuna running track a hian arwalami paruk plan na alen lo wangin apon lama fit khat velin zo ani don baka achung lama kwal ni chu zo angai don boka hemi atan hian hen na thok tu te hi estimate lo siam tura anti angin running track zo na atan hian wai somnga vel se na tur estimate an siam to thu an soi bokani COVID-19 shidan na pek na chu nimin thleng khan Serchhip District-ah chhunzawm niin mi zariat chuang te chuan shidan na an lak tur hi an lakim to ani Kumin January ni som paruka Mizoram COVID-19 shidan na Covishield pek na kalpui ani hnuah Serchhip District-ah po January ni som ni pakhata changkhan COVID-19 shidan na pek na hi kalpui ani a nimin tlai thleng khan Serchhip District-ah hian healthcare workers mi zasari som pakhat te hnena vaccine dose khatna pek ni to in mi zaruk som thum panga te hnena dose ni na pek ani to boka shileng do na konga ahmatonga thoktu frontline workers mi sangkha zakwa som thum pali te hnena shidan na dose khatna pek ni to in mi za somsari te hnena dos ni na pek ani to boka heba ka hian kum upa kum somruk chin chung lam mi za sari somsari pakwale na khirbik twar mi somsari te hnena dos khat na pek ani to ani heti hian nimin tlai thleng khan Serchhip District a hian mi sangthum zali somkwa pali te hnena vaccine dos khat na hi pek ani to a mi zariat panga te hnena dos ni na pek ani to boka vo in lama ero shidan na pek mek hi chol sanji ani thung
Voin Khan Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, State Shang Chief Minister Tele UT Administrator Ten Rampuma COVID-19 din munle. Danna vaccination kalpui dan chhunzawm te video conferencing kaltlangin an clear ho. Hetir ho na huna hian Mizoram atangin Chief Minister in Health Minister Dr. Lalnuntluanga'n chutelin shileng mekah Mizoram din muntele COVID-19 vaccine pek dan din muntlang puile vaccine mamobel ani thutar langin shipui daw na konga Mizoram ahlotlin dan le achan sang te atar lang boka nimin thleng khan rampuma COVID-19 shikai nuai za som pali chuang mu chua to ni in chung zinga nuai ni point pathum pali hi shivei me kan ni a shipui awanga boral mishing nuai khat point panga pakwa om to in sample test to zong za thi vaibel che som ni pathum chuang ani to a mishing vaibel che thum le nuai som nga pakhat ne na COVID-19 vaccine pe kan ni to a heng zinga vaibel che khat le nuai som thum paria chu kum upalam le na ben von nei te an ni a khovel puma USA ti lawa chuan vaccine pek tam na ber ram chu India ani test zong atanga positive case omzat percentage tu India ram puma za zela pali point pakwa ani lain Mizoram re chu za zela pakhat point pariat patni ani a na kai dam chuak percentage chu rampuma za zela somkwa pro point panga pali ani lain Mizoram recovery rate chu za zela somkwa pakwa point pali ani a na awanga boral rate chu rampuma za zela pakhat point pathum pakwa ani lain Mizoram mortality rate chu za zela bial point patni ani thung vo in meeting a hian kumin march ni khatle march ni som panga inkar hian state som pahnia district som saria shipun na hi za zela za somnga ani thute za zela za somnga atanga za punbel na district somnga panga aom thule shipun na za zela somnga le za inkar district som sari pasari la ya om thute tarlan ni in heng district a hian abi ka malak atul thute soilan ani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan Mizoram Legislative Assembly House hrunga inhnial na awanga ponlam thlenga law minister puti Lalnuntluanga'n Lawngtlai West bial-tu MLA pusingun lian chunga a zui awangle kutlak hial tuma abe zui awangin voin khan Assembly House kota lung oilo na an lantir Hemi chungchanga MPCC thu chwa siamin atarlan danin Mizoram Legislative Assembly House hrunga inhnial na awanga ponlam thlenga law minister puti Lalnuntluanga'n pusingun lian chunga MLA a zui awangle kutlak hial tuma abe zui awangin voin khan Congress Party chuan Assembly House kota boruak muan tak hnuah lung oilo na an lantir ti an soya he huna hian veng him tu police te na innor buaina lian tham a omlo thu an soibok MPCC chuan minister puti Lalnuntluanga'n hian House hrunga danna pusingun lian chunga hne na ziakin ngai dam dil ma se Congress Party in an ngai thiam lo ber pon lama pusingun lian chunga zuya kutlak hial atum le chongkam moi lo taka abe na ate ngai dam adil tel du lo ni asoin chongkam nge ya ngai dam dil na asoi du lo bokawangin Assembly House kota lung oilo na lantir hi kaltlang pui anita ti an soya heba ka hian Congress MLA te po in House Minister puti Lalnuntluanga'n demand te soipui du lovin an chwa san vek bokti an soyani Mizo Student Union MSU chuan Mizoram Rural Bank MRB hnuah thawk tura lak local language proficiency test paltlang zo lo mi paruk te chu an hna atanga choltir turin voin khan MRB chairman hne na an thlen Hemi chungchanga MSU General Headquarters thuchwa in atarlan danin Institute of Banking Personnel Selection IBPS kaltlanga Mizoram Rural Bank MRB thawk tur lak zinga probation hunchunga local language proficiency test paltlang zolo office assistant paruk Chandan Chaudhuri Kolkul Shailesh Kumar Singh Champhai Rishabh Raj Marpara Ami Bathanat Kan Mun Amit Kumar Ngawpa le Shumit Kumar Sangaw muna thokmek te chu Regional Rural Banks Rules 2010 in aphaljin thlasom pariat ayatam na an tho awang le Mizo Chong Pol Riat thiam na tlukpui certificate an la nei thei lawa wangin MRB chairman Vijaya Chandra hne na chol tir thwai turangen na hian thlena MSU chuan heng an hun tiam pel to hnuah na thoklui te hi MRB management lamin an chol tir vat thei na nikum November ni somni pali khan general manager hne na ngen na alo thlen to bokani hengen na hian omzia anei lo mai baka namdang mi engemaw zatin Serchhip MRB assistant manager Punit Kumarja hovin local language proficiency test buat sai chu afil fai tok lo ti ado tapuin SBI corporate center Mumbai lama hekna an thelu ti hriat chua ani le tazel ti an soya hei hi Mizoram Rural Bank Service Regulation 2010 kalle Mizoram timwal phautum na ani awangin MSU chuan thinjim thlak an ti in cholkar khat chunga ngai dam dil nge turin an lo phuthial to ti an soibok
Zoro General Headquarters chuan Ministry of Home Affairs in Myanmar atanga dan lovalo lut te manchua ka arang thei ang bera thonle tura ati chu andu lo thu an soi. Zoro General Headquarters hian vo inkhanan President Puar Sangkoi Hova Executive Meeting nei in Sarkar Laipia Ministry of Home Affairs in Mizoram Nagaland Arunachal Pradesh le Manipur Chief Secretary Tin Tele DG Assam Rifles nena le kha thona Myanmar atanga dan lovalo lut te manchua ka arang thei ang bera thonle tura ati chungchang an ngai to a Zoro chuan kan una Myanmar ram chhunga omte sahim na zonga lo lut turte ngai thei lova hetianga order chua ani chu tha ati lo thu soin he thu chua hi arang thei ang bera sut le ngal tura an du thu an soya Zoro chu khovel mun sang sanga omzo fa te kanin sui khoma ro rel na pakhat nuai kan om thei na na beitu te an ni angin an unaw Myanmar omte thlawang hi an hauzel don ti soin an unaw Myanmar mi te po lo thlaphang lo turin an cha ti an soya pui an ngai na apianga an pui zel don ti an soibok hetianga Sarkar Laipia Home Ministry malak na hi Zoro chuan na an ti thu soin hemi dodal na le du lo na lantir nan tun thlani somni pathum khian sit-in protest nei an tum thu an soya he huna hian Ministry of Home Affairs le kha copy hi hal ngal tur ani ti an soibok. MZP General Headquarters le NGO United for Democratic Myanmar chuan Myanmar boina awanga nun na chan te sun na hun chu Nizan Khan Aizola vana pa hol kota man ani Myanmar boina awanga nun na chan te sun na hun Nizan manahian MZP General Headquarters President Pubi Vanilta na chuan Myanmar ra democracy tundin dua malatu te chunga na sataka boina le har satna athleng le nun na chan hial an omchu MZP chuan andem tak zet ti asoya MZP chu zirlai pol ani thu soin chuti rualin nam in pum khatna kan nei na tura theitop chwa thin an ni ti soin in u naw na kan ti hi soimai nilawa ataka kalpui turin Mizoram Sarkar kan cha dua tuna hian in unaw na ataka kan lantir ahun to tak zetani ati MZP President chuan zofa te hi Myanmar ate Bangladesh ate India ramate omin kan du wangreng nilawa chendar kan ni ti soin kan omna sang ma se thisena unaw kan ni awangin kanin mangaya chu kanin mangai na kan lantir hun chu mangan har satna kan to hun hi ani ti hi MZP ngai danani atibok Myanmar boina awanga nun na chan te sun na hi MZP General Secretary Pulal nun moya pau tu chuan boy puin kalkhom ten bati chi in minute khat chu ngoi renga dingin he hun hi ursun taka man ani Serchhip District Volleyball Association Buatsai Khelo India Sport for Peace and Development noya Serchhip RD Block Level Volleyball Tournament chu vo in khan final khela zo felani Tunkar thochan ni atanga chan mari volleyball ko ta Khelo India Sport for Peace and Development noya volleyball in elna hian vo in khan semi-final khelin final khel ani boka semi-final masazo ka Siangtlang Volleyball Club le Vengchung Volleyball Club te in machonin Siangtlang Volleyball Club hian 3-1 in ne na anchanga semi-final hnungzo ka Chiatlang Volleyball Club le Bungtlang Volleyball Club te in machonin Chiatlang Volleyball Club hi 3-1 bokin anchakani hemi hnu vo in tlaidar thumkan final match khelni in Siangtlang Volleyball Club le Chiatlang Volleyball Club te hi in machonin Siangtlang Volleyball Club te hian 3-1 ne na changin Serchhip RD Block Champion nita ani heti hian Serchhip RD Block Champion Siangtlang Volleyball Club le East Lungdar Block Champion Not Van Lai Phai te chuan naktu kyan District Champion ni anin chu dona ahmun ngaya khelle turani ang Nimina Mizoram sample en fia zariat som pathuma changin COVID-19 shikai mi pathum ngot mu chwale anni Nimina COVID-19 shikai mu chwa te hi rapid antigen test manga sample en fia za sari somkwa pasari te achanga shikai mu chwa vek ni in Aizol District-ah state pona changa ron hole private damdoi ina in entir tura pakhat te chu shi an kai ti mu chwa ani a sia ha a state pona changa ron homi pakhat chu shi akai ti mu chwa ani bok vo in khan Mizoram COVID-19 shikai en koldam an ombel lova heti hian vo in tlaidar nga thleng khan Mizoram shikai mi sangli zali somli pani mu chwa ni to in an zinga mi sangli zali som pasari te chu en koldam an ni to a shikai mu chwa atanga zazela somkwa pakwa point pali te en koldam ni to in tuna hian shikai en kollai mi som pangalai an omle to a shikai zinga nun na chan mi som an om to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chua thei chu ni e